kumatha kura. Wajakoya na Justina morete aikari a Mathioya, aikari a Mathira na Nyeri tauni ukaumira kwa wĩingĩ tariki 9 mweri wa kanana niguo makamathura ta uria Martin Munene aratarĩria. Ni mũcemanio wa mũtongoria wa kĩama kĩa Roots George Wajakoya tauni-inĩ ya Nyeri mĩhang'o-inĩ yake ya kũmatha kura, agitarĩria kĩoneki na wĩtĩkio wake atĩ nĩwe mwagĩrĩru kũna kũiyũkia ũtongoria wa bũrũri. Wamesema kwamba huyu mtu ni British, huyu mtu alizaliwa Uingereza, hao watu washindwe. Mimi sijazaliwa Uingereza na mimi mwenyewe ni Mkenya, sijawahi kuwa Muingereza hata siku moja. Ile kitu mimi najua ni kwamba nilikuwa nang'ang'ana na wanaume kama mimi wakati nilikuwa nimesimama kura. Na kule Uingereza ukitaka kusimama kura MP, bora uwe from Commonwealth country, bora uwe mwananchi wa Commonwealth na uko na residence. Oho aratarĩria atĩ rĩtana rĩake rĩa ũkũria wa bangi ti rĩa gũthũkia andũ ethĩ, no nĩ rĩa kũgacĩria wonjoria bũrũri-inĩ, na bangi ĩyo nĩ ya kũgacĩria ũgima wa mwĩrĩ ti ya gwĩkenia. Natumiwa kwa vitu mingi, ingine inatengeneza nguo, ingine inatengeneza makaratasi, ingine inatengeneza vifaa vya kupigana, ingine inatengeneza dawa, ingine inatengeneza kila kitu. Bangi oye! Ni athiĩte na mbere kuga atĩ we arendekithia mũndũ wothe ũrĩnyitĩkaga na ihĩtia rĩa ungumania agakorwo akĩoerwo makinya marũmu, arĩ nĩ hamwe na gũcenjio kwa watho na gũcokia iherithia rĩa gĩkuũ kũrĩ arĩa monekana na mahĩtia. Afungua uchumi kwa masaa 24. Wewe ukiingia kazi unatoka saa 8, mwingine anaingia saa 8 anatoka saa 5, mwingine anaingia saa 5 anatoka asubuhi. Ukitaka kukula vitu yako unakula hapo katika. Wajakoya akiuria aikari a Nyeri kũmũhe kura ciao niguo aingĩre thingira wa iregi. Raila ni project, Ruto ni project ndani ya project. Kweli rongo? Sanafanya kwa serikali, sanatumia magari ya serikali. Alafu wakati nikiongea kitu pande wanasema huyo ni project ya Azimio, nikiongea huku huyo ni project ya Kenya Kwanza. Alafu sasa wameanza kusema huyo ni project ya serikali. Handũ-inĩ ha Inooro TV de kaunti-inĩ ya Nyeri jitagwo Martin Munene. Mwikairigiti wa komishoni ya ithuro na mihaka Wafula Chebukati augite maratathi maria maracabithio ni muigana wa aikia a kura aria mandikithitio. Chebukati ni ateanĩire ndeto cia kwĩrĩkana ati kuri na mubango wa kurehe maratathi makiria na njira ya Google, akiuga njira iria marahuthira iri na utheri na maratathi mothe mari na namba ya ugitiri kuringana na ceceni iria megutwarwa. All ballot papers are serialized. We are only printing ballot papers to the tune of 22,120,258, which is the number of registered voters per every elective seat. So you multiply that by the 6 elective positions and you'll get the total number of ballot papers which are being printed. So there's no additional ballot paper. We know very well that there's never 100% voter turnout. So if there's any spoiled vote, it will be accommodated within that number. Those ballot papers are serialized, they have security features, and they are specific to that polling station. So we have, if a polling station has 600 voters, the ballot papers that station will be 600. So there's nothing like extra ballot papers being printed. So really, there is nothing magical about the technology, the digital register that we are using. It is an order that we were given in 2017, which the Commission is just merely implementing. And I've heard people have gone to court to stop us from using a digital register. But we will hear whether the High Court will overrule the Court of Appeal judgment. It will be a very interesting scenario. So that is as far as the digital register is concerned. So the Commission's priority is to use a digital register, and there is a reason why we are asking, we are interested to use the digital register, because the manual register is prone to misuse.
Riboti ingĩ nĩ atĩ mũtirithia wa William Ruto kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩa kũhũranĩra president Rigathi Gachagua nĩ okĩrĩire maabitha a ũgitĩri kaunti-inĩ ya Laikipia thutha wa kũgirio gũtabania mĩcemanio ya kũmatha kura matũũra-inĩ ma Olmoran na Gĩthĩga. Ikinya rĩu rĩoetwo kũrũmĩrĩra mũngũrũrio wa ũgitĩri ũrĩa ũkoretwo ũgĩtabanio matũũra-inĩ matiganĩte ma Olmoran na Gĩthĩga kũrũmĩrĩra tharĩkĩra cia wĩki-naĩ ũici-inĩ wa mahiũ ta ũrĩa Peter Mwangi aratarĩria. Matura ma Matuiku, Kamwenje, Gĩthima, Olmoran gatagati ka mangĩ nĩ mamwe ma matura marĩa makoretwo makĩgũmĩrwo nĩ ciĩko cia wĩki-naĩ, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte thirikari gũkorwo ĩgĩtabania mĩũngũrũrio ya kũhĩtana na njangĩrĩria ĩkoretwo ĩkĩagagia mũingĩ wa matura macio. No ona gũkĩrĩ ũguo, mũmbunge wa Mathĩra Rigathi Gachagua ũrĩa nowe mũtirithia wa mũnini wa President William Ruto mwerekereinie wa gĩthurano kĩnene kĩrĩa gĩũkĩte, atongoretie mbatũni ya ateti arĩa megĩtanagia na mũnini wa President mĩcemanio-inĩ ya kambĩini cia kĩũteti matũũra-inĩ macio. Aya ũguo atĩ andũ ang'arua mahurĩtwo Mũgĩkũyũ mũthamaki wa Kenya. Ndĩraigua ũru ngaigua ngĩkemberia maithori na ndĩrenda kũmwĩra mũtikahũrwo Rigathi wa Gachagua Deputy President. Gũtirĩ mũndũ kamũhũra. Orotete kamanda wa borithi wa sub-county ya Kĩrĩma Donald Seira akiuga nĩ arahũthĩrwo nĩ atongoria amwe kĩũteti kũgiria mĩcemanio ya ng'ethanĩri ao, ona gũtuĩka we nĩ eteteire akiuga ndanamenyithio igũrũ rĩgiĩ mĩcemanio ĩyo, ũndũ ũrĩa ũrarĩ mũgarũ wa watho. Na ningetaka kushukuru hawa polisi ya Kinamba na hawa OSPD wa hapa, ni watu wangwana, mnafanya kazi vile kitabu nasema. Pale tumetoka Kirima iko OSPD alienda hapo juzi, mji ya Kiburi alikuwa anasema ati mkutano ya Rigathi Gachagua haitafanyika. Hapa shida tulionayo kubwa ni mambo ya usalama hapa, na umetuambia ukichaguliwa jambo la kwanza utafanya ni kupigana na mambo ya usalama. Ujumbe wangu kwa wanasiasa ni kwamba kisheria wanafaa wakuje to the local authorities, waulize ni wapi kuko safe, ni wapi hakuko safe. But ile trend tunapata on the ground route now, wao wanataka kujipangia mikutano mahali yoyote ile. Hiyo ni makosa, kwa sababu they are supposed kukuja kwetu sisi tuwa advise, tuwaambie hapa mnaweza enda, hapa hamwezi enda. Kamanda ũcio wa borithi augĩte nĩ ũgwati ateti gũkorwo magĩtabania kambĩini cia mwena ũcio matamenyithĩtie maabitha a ũgitĩri amu kũrĩ na birigiceni ĩkoretwo ĩgĩtwarithio na mbere mĩena ĩyo, na ũguo nĩ ũgwati kũrĩ ateti acio, arũmĩrĩri ao oro hamwe na maabitha a ũgitĩri. Mwenye siasa akiamua akuje hapo, inamaanisha leo ametu expose sisi wote. Kwanzia mimi OSPD, askari yangu na askari yote, all the security personnel on the ground, ya kwamba you are exposed. Hiyo ni kama tunapea adui yetu nafasi kuja wako mahali fulani. I wish they would always be consulted. Girifotra Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Peter Mwangi. Mũrirũkia wa federa ya ngwatanĩro ya Azimio 1 Kenya Raila Odinga na mũtirithia wake Martha Karua maramatha kura cia gĩthurano kaunti-inĩ ya Kirinyaga kũrĩa mambĩrĩirie na itũra rĩa Kagio. Raila eranĩire atĩ mangĩkaiũkia ũhotani gĩthurano-inĩ kĩa mweri wa kanana, thirikari yao nĩgekĩrĩra kũhũrana na ungumania nĩguo kũgitĩra indo cia mũingĩ na ho gũtigĩra mogarũrũku marĩa maratabanio rũhonge-inĩ rwa ũrĩmi nĩ mathiĩ na mbere nĩguo kũgitĩra arĩmi mwena ũcio o ũndũ mwena bũrũri-inĩ. Raila na Karua maumagarĩtio nĩ atongoria kĩhĩri, hamwe nao arĩ Governor Charity Ngilu o ũndũ ũmwe na mũteti Cecily Kariuki, abunge Maina Kamanda na Babu Owino. Leo niliamua kukuja hapa Kirinyaga. Nilisema leo tunapeleka mama nyumbani. Tumeleta mama nyumbani, mna furaha? Sasa juzi tulikuwa Nyeri, jana tulikuwa Kiambu, leo tumekuja Kirinyaga. Walisema baba hawezi kupanda mlima, amepanda hajapanda, amepanda hajapanda. Tuna furaha tele
kufika tena siku ya leo. Leo ni tarehe 7 mwezi wa 7. Kwa Kiswahili inaitwa 7-7. 7 sio? Ni siku muhimu sana katika historia ya taifa letu. Siku ya leo miaka karibu miaka 31 iliyopita. Siku ya leo sasa ni miaka 32 iliyopita. Tulikuwa Wakenya, siku hiyo ilikuwa giza kubwa sana katika taifa letu. Siku hiyo ndio sisi tulikuwa tumeshikwa, mimi, marehemu Charles Rubia, marehemu Kenneth Matiba, tulishikwa na serikali ya Nyayo siku hiyo. Tukawekwa ndani, manake tulikuwa tunasema tunataka multi-party ili vyama ziwe katika taifa letu. Baada ya Wakenya wengi kuumia, wengine walipigwa katika Nyayo House, wengine walipelekwa magerezani, wengine walikuwa na wawa, ili Wakenya wawe na uwezo ya kuunda vyama vyao. Tulisema kama ni mbaya ni nini? Kama ni mbaya ni nini? Tukasema sisi hatuwezi kukaa katika giza kwa milele na milele. Kama Matiba alipata stroke katika jela, alipelekwa huko. Baadaye hiyo iliharibu maisha yake. Charles Rubia baadaye akapelekwa akafanywa upasuaji, hata sauti yake ikapotea. Na mimi vile nilikuwa huko ndani, ilikuwa mara ya 3 ya mimi kurudi jela. 82 mpaka 88 nilikuwa ndani. Tena 88 hiyo nikarudishwa ndani mpaka 89. Tena 90 mpaka 91 nilikuwa ndani. Lakini baada hayo tukalazimisha serikali ya Nyayo kufungua mlango wa Kenya waweze kuanzisha vyama vyao. Leo tuko na Jubilee, tuko na Kenya, tuko na Ford Kenya, tuko na MC, tuko na UDA, tuko na ODM, tuko na Wiper, kadhalika. Hiyo ndio demokrasia tulikuwa nataka. Na vile sasa tuko na Azimio la Umoja One Kenya. Nikisema Azimio, semeni inawezekana. Azimio! 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 Ndio sababu tumefika siku ya leo kuambia nyinyi andu wa Kirinyaga ya kama kumepambauka, kumekucha, jogosha wika mara 3, amuko ni twende kazi. Mko tayari? Mko tayari? Tulisema Kenya iko tayari kwa mabadiliko. Tunasaka ukombozi wa 3. Ukombozi wa kwanza ilileta uhuru, ikamaliza ukoloni. Ukombozi wa pili ndio hii naambia nyinyi, ilileta katiba mpya, sio? Na ikaleta ugatuzi, sio? Sasa ukombozi wa 3 na wa mwisho ni ya uchumi, the economic liberation of Kenya. Nalena vizuri? Nalena vizuri? Na ni ya vijana na kina mama. Vijana mko tayari? Mko tayari? Na mama mko tayari? Baba endelee siendelee? Endelee siendelee? Baba anasema baba endelee, nione kwa mkono. Hiyo ndio sababu tumekuja. Huyu mama Martha Wangari Karua tulikuwa naye kwenye hiyo harakati ya ukombozi wa kwanza pili. Yeye ni mama shujaa, harudi nyuma. Tukisema tudie na mbele,
tunaenda, sio? Ndio sababu mimi nimeweka yeye kama mgombea mwenza wangu. Sasa mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Tunataka kuongoza wa Kenya katika harakati ya ukombozi wa tatu. Na tunasema sisi kama wa Kenya tuko na adui 4. Adui ngapi? 1 ni ugonjwa, 2 ni ujinga, 3 ni umaskini, alafu 4 ni ufisadi. Ufisadi. Sasa tunasema ufisadi inahujumu mali ya umma, inanyang'anya wananchi haki yao. Mali ya wananchi wanaweka kwa mfuko yao wao wenyewe, kwa maslahi yao. Tunajua hawa watu sasa, yeye anaingia, yeye ni mbamba kama shindano, lakini baka ya mwaka 1-2 amefura kama kupe ile ambaye amesafionza damu ya ng'ombe, sio? Mnajua hawa watu tunasema sisi tunataka waweke hao kando. Tukimaliza mambo ya ufisadi, Kenya inaweza kuendelea mbele. Maanake tutakuwa na mali ya kutosha kuendelea mbele. Nyinyi mnatoa ushuru kila siku. Ushuru kila siku nyinyi mnatoa. Kila siku, upende usipende. Mama akiingia katika duka hii, akinunua pale chumvi ametoa ushuru. Akinunua sukari ametoa ushuru. Akinunua unga ametoa ushuru. Sasa kwa unga hiyo sasa ushuru kubwa kabisa. Akinunua pale soda, ukikunywa ile soda Coca-Cola umelipa ushuru kubwa sana. Kivuta sigara ndani yake, ukikunywa ile one for the road ile, hiyo sasa ni mama yake. Hello? Hiyo ni ushuru serikali inagota kwenu, upende usi. Lakini hiyo ushuru anatoka kwako ili akufanye wewe nini? Ili wewe akujengee wewe barabara mzuri. Sawa? Ili lete uwe na maji. Ili uwe na stima. Ili upate matibabu kama wewe ni mgonjwa. Ajenge hospitali pale na dawa hiyo ndani yake na nasi na daktari, sio? Ili shule zijengwe, watoto wasome sawa sawa na walimu walipe mshahara, sio? Haya ndio sisi tunasema ufisadi inazuia serikali kutoa huduma kama hayo. Sawa sawa. Ingine tumesema wafisadi wafanywe nini? Wafanywe nini? Hapana, waleke jela, weke ndani. Hello? Sisi kama Azimio la Umoja tumesema tunataka kuungana na Wakenya ili tuweze kupigana na hao maadui 4 ili Kenya inuke. Sawa? Tunaelewa vizuri? Tumeangalia, tumetafakari na tumechora njia ya kumalizana na hao maadui 4. Sawa? Kwa upande wa ujinga tumesema kuanzia mwaka ujao watoto wetu wote kuanzia nursery kupitia primary, secondary mpaka chuo kikuu hakuna kulipa karo tena. Sawa? Na hiyo sio mzaha, ni ahadi. Sawa? Na ukimaliza masomo yao vizuri, kulingana pale wamemaliza, watapata ajira sawa. Kazi mzuri, pale anaweza kupata mshahara mzuri, kuonea hali yake ya kimaisha na vile vile kusaidia wazazi wake. Sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Unataka kusukuma wheelbarrow? Umekataa wheelbarrow? Wangapi umekataa wheelbarrow? Nione kwa mkono. Halo? Mwambie yule jamaa hiyo wheelbarrow apeleke Sugoi.
Sasa Baraka yeye aliambia watoto wetu atawapatia hao laptop, sio? So watoto ambao wamepata laptop wanakuwa digitali, sio? Sasa sasa maliza shule unampatia wheelbarrow. Hiyo ni ungwana kweli? Hiyo ni ungwana kweli? Ni mohoro tugukorwo tugikumenyithia na njira ndaya kuria magukorwo magitwikania maturaini ma Kirinyaga mohoro-ini maitu ma Inooro hwaini kwa ihinda riri tuthie na mbere. Murigo wa mbere wa maratathi ma kura cia githurano ma githurano kinene ni ukinyite kiharo-ini kia ndege guku bururi-ini akiamukira maratathi maya kiharo-ini kia ndege kia Jomo Kenyatta. Muikairigiti wa IEBC Wafula Chebukati augite maratathi ma kura ma muthia maria ni magiturwa gia president magakinya tariki 29 mweri uyu turi. We shall continue receiving the ballot papers between now and the 29th of this month, which is the final day of receiving the ballot papers. The presidential ballot papers will be the last to arrive, and those ones then we shall invite the presidential candidates or the agents to join us on the inspection right from the arrival by the aircraft up to the loading place. So we shall invite them to join us. They are the last ones which will come into the country. I just want to say that all ballot papers will come through Jomo Kenyatta International Airport. There are no ballot papers which will come in the country from any other place, as alleged by some political leaders. The exercise is transparent. As a commission, we have had stakeholder engagement, and we have arranged visitation of political leaders who may wish to travel, especially the presidential candidates. We have arranged visitation for them between the 15th and 20th of this month to go to Greece and witness the printing of the presidential ballot papers. Atongoria aria manyitaga mbaru kiama kia UDA ngwataniro-ini ya Kenya Kwanza kaunti-ini ya Murang'a ni moritie aikia a kura magathura thuti ya kiama giki amu nikio kiri na matanya ma kugacirithia miturire ya Kenya na ikiro ciothe. Makiaria kiharo-ini kia Roriĩ tauni-ini ya Kĩrĩnĩ gĩcigo-ini kia mbunge kia Mathioya hĩndĩ ya mucemanio na ituge cia kiama giki moritie aikari a Murang'a gugathura Senator Irungu Kang'ata atuike gavana wa keri ni undu wa kiraniro giake gia kugathika kigina gia gukuria wodi. Kiharo-ini kia Roriĩ tauni-ini ya Kĩrĩnĩ gĩcigo-ini mbunge kia Mathioya kaunti ya Murang'a ni kwa ituge cia kiama kia UDA kuma wadi ciothe itindĩte na mucemanio hamwe na ateti aria marahuranira iturwa ngũrani. Matongoretio ni mũmbunge wa Kandararis wa Home na Mũrunawe wa Maragwa Mĩrĩ wa Maua moritie Kenya magathura kiama kia UDA kuma gĩturwa gĩa president nginya MCA amu kiama gĩkĩ nĩkĩo kĩrĩ na kĩoneki gĩa kũhũthĩria Kenya mũtũrĩre. Nĩtuonete William Ruto Mathioya nĩtũiguĩte arauga nĩegũcenjia. Tuonete William Ruto Mathioya nĩtũiguĩte arauga nĩegũcenjia uchumi tũkũrie bũrũri mawĩra maitũ magacire kuma bottom nĩtũkũiga kareko atĩ kumia Uhuru na kumia Ruto na hau nĩho tũkinyĩrĩire na hau nĩho tũthiĩte. Mũtu ũcio tũratinda tũkiuga wĩna goro mũthuri ũrĩa ũngĩtũteithia no mũthuri ũmwe wĩtagwo William Samoei nĩ mwĩharĩirie nĩ mũgokĩra kĩroko tene. Oroho no mekĩire seneta wa Murang'a Irungu Kang'ata kambeini nĩguo agathurwo ta gavana wa kerĩ wa Murang'a na tigiti wa kiama kia UDA. Murang'a tũrenda ĩgarũrũke yume irima rĩrĩa yaikirio na ĩikĩtio tondũ Murang'a tũrathiĩ thibitarĩ ũthaya maũndũ mothe tũrathiĩ ũthaya. Mtasema chama ni UDA kuma igũrũ kinathi nĩ mũkaumĩra na kawairo. Kang'ata nĩ atarĩirie mamwe ma marĩa thirikari yake ĩgeka. Mwathura UDA tũkencio nĩ kwagĩa ndawa tũcoke Ngai ateithia tũthondeke thibitarĩ njerũ level 4 hospital Mathioya constituency. Tugacoka tũige mbeca keheri
Andũ matafondaga kandi ya NHIF tumugurire kandi icio mutakuta ciringi ona ĩmwe. Very good. MCA wadi cia mathioya aria marugamite na kiama kia UDA ni matũgĩrĩtie kĩranĩro gĩa Kang'ata gĩa gũthondeka kĩgĩna kĩa ũkũria wa wodi. Nĩtũgoka na kĩgĩna kĩa wodi o wodi kĩa maendeleo. Very good. TMC aheo mbeca aikie mũhuko aca. Ni MCA athondeke committee. Na inyuĩ kwanja tondũ mũrĩ a UDA mũgakorwo mwĩ kamuhari-inĩ ka mbere gũkorwo thĩinĩ wa committee icio cia maendeleo. Very good. Mũroka umĩra mũthure timu ya UDA kuma kũrĩa igũrũ. Iribotera Inooro TV kuma Mathioya kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Uthiete na mbere kwamukira mohoro ma Inooro Miaraho tukwamba kuhomoka o hanini tugicokereria turi na magi maingĩ ndugathie kuraya. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Kabuni ya Inooro Mabati Factory nĩ ĩmwe ya thondeki njũru a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku tucerere showroom-inĩ itũ mwena wa Ruiru town na no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.ruiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩa ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Inooro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Motora muthia out ciana ciao kamuria migunda kigayo mwariku. Haya warauga atia niki? Urauga atia? Ukende muonie kuria migunda etigarire kundu kwina raithi. Kilomita 2 kuma haria kangundoro ndiguka ha mugunda ini. Ni goko gugitagwa Dagma Kuluni Green Gardens. Haya niki? Dume hau na wena thitima. Ukaide muonie. Iga igora. Gotie kendo gotari. Thukuru nayo ndikirio haha. Na maneighbor maya. Kuragia tiriri. Ni macucangite bei nginya 380 na deposit oraigira ciringi 50. Office cia juire. Office citũ ri ci haria Ruiru bypass. CNM center. First floor. Dagma Land Investment. We promise, we deliver. You do your best out there. Let us do our best in here with the disinfecting power of Jake. Because Jake cleans and kills 99.9% of illness-causing germs and COVID-19 in your home. Jake, your family's guardian against germs and COVID-19. We mwega jitagwo Paul Waiganjo. Hihi no menyete atĩ tĩri noguo ũtonga ũrĩa ũngĩtĩra. Gũkũ nĩ Juja Farm, Kiambu County, kũrĩa twĩna project njerũ ĩretwo Vines Garden Phase 13. Varavara, maĩ ona thitima nĩ guaranteed. Thogora nĩ 495 na no ũrĩhe na marĩhi ma kahora o nginya mĩeri 6. Deposit nĩ 100,000. Ũhoro makĩria tũhũrĩre thimũ namba 0721077077 kana ũtũcerere Jewel Complex Roysambu second floor. Brico Homes Limited, a touch of fulfillment. News siku hizi kwa station kama zote. News ikiisha, naweza watch Husbands of Kayole. Daddy, naweza watch TV. Baadaye, unataka kuwatch nini? Lazima nihakikishe haangali vipindi chafu ama vinavyoendeleza vita na chuki. The
The Communications Authority of Kenya, CA, regulates the broadcasting industry, promoting development of local content and ensuring responsible use of broadcasting platforms for national good, to give you and your family choice with a variety of content to enjoy. The Communications Authority of Kenya, opening your world. Dear Baba, when I grow up, I want to be an engineer just like you. And I would like to be a lawyer just like mother. But can we have water at home to drink, cook and clean so I can have more time to study? How can we offer a better healthcare system? Na kuniwezesha mimi kama mlemavu. Mimi kama jua kali, wata recognize skill yangu aje? Mimi mfanyi biashara, naweza pata financial support, niongeze stock. In whose hands are our businesses safe? Dear Baba. Yo, Baba, Wakenya wameongeza barua zingine. Wanasema wanataka password. Barua tumesisoma. Wakenya, umesikia maoni yenu. Hii ndiyo password. Inawezekana. Kariki mareka haha na marehitha niki? Prito menye Nduwe wagire gukorwo wina nitu no nigiti mundu ungi na ni ndacokera ndikara gudona atiriri tirahotana na ndiona tugitwana handu yani ndiona tukihotana Nitwacokereria tugithie na mbere uthuthuria uria watabanirio mwaka muhetuku ni ruhonge rwa Kenya rwa gutariria gikiro gia githomo bururi-ini wonanitie ati gicunji kia 41 hari igana kia andu agima kaunti-ini ya Kajiado matithomete thengia ya ikinya ria thirikari ya gutigira Kenya othe ni marakinyirwo ni githomo. Gukiri uguo murugamiri wa githomo kia andu agima kaunti-ini ya Kajiado Marsabit aikitie ihoya kuri thirikari akioria guteithiriria gwaka irathi cia mathomo ma ngumbaru niguo kuguciriria andu agima hari githomo. Itora-ini ria Rombo gicigo-ini kia ubunge gia Kajiado ya muhuro turakora athuri makiria ma 20 maikarite thi ya muti makiamukira githomo kia ngumbaru. Sisi tumekuja kugundua masomo ni kitu ya maana sana. Kwa hivyo kama itawezekana tutusaidiwe. Tuko tayari na tutaweza kusoma kabisa, na hapa ni mahali ya kazi, tutakuja tusome only 1 hour ama 2 hours na twende kazi zingine. Kwa hivyo hiyo tunapenda na tutaweza shikilia kabisa. Kwa kusema ukweli, warani wanahitaji sana elimu ya watu wazima, kwa sababu anti-FGM policy implementation yake itaenda sana na uelewa. Lazima warani wajue kusoma na kuandika, na asilimia kubwa sana ya warani wanahitaji sana. Kuringana na murugamiriri wa githomo kia andu agima kaunti-ini ya Kajiado, thengia wa kambeni iria ikoretwo igitafanio cia gutambiria aikari bata wa githomo ni hari bata wa thirikari kurekereria mbeca cia kugacirithia githomo giki na makiria na njira ya gwaka irathi. Amwe athuri a kaunti yo matikoretwo magitikira gutukanio na atumia riria marathoma. Hata tukipata mwalimu leo labda tuanze kusoma chini ya miti kwa sababu bado hatuna darasa upande huu, na ingine ni kukosa hata usafiri wa kufikia hawa wale wako huku mashinani. Unakuta mara nyingi wazee hawataki kuchanganyikana na wamama, lakini haswa tukichunguza ni kwa sababu wamama wako very bright, wamechangamka, so wakishinda wazee nao wanaona wanachekelewa ni wenzao. So mara nyingi huwa tunapanga tunakuwa na male class only and the women. Nakuta pia
mzazi haezi enda kukaa sehemu moja wajifunze na mtoto wake kwa darasa. Lakini kama wangeweza kupata sehemu ambayo wanaweza fundishwa ama wapate madarasa, tupate wamama watafundishwa, kina baba watafundishwa, na unakuta ya kwamba wanaweza kuwa kwa darasa moja na pia wakaweza kufundishwa mambo na kujua hata kusoma na kuandika. Kurerikana gicunjĩ kĩa 41 harĩ igana kĩa andũ agima nĩo matathomete kaunti-inĩ ya Kajiado, no na kũrĩ ũguo namba ya andũ ethĩ arĩa maratiganĩria mathomo nĩ yambĩrĩirie kuongerereka, na makĩria kumana na imwana kũingĩrĩra mawĩra ta ũtwarithia wa nduthi na ũrĩithia wa mahiũ. Tumekuja kutambua kwamba mahali hapa sand harvesting imesababisha vijana wadogo wametoka shuleni ili wakuja wakaungane na hao wengine ili wapate pesa za haraka. Na hiyo imetusikitisha sana kama mradi ambao tunashughulikia vijana wadogo na wasichana wadogo. So tukaona ni vizuri tukuje na department za county government kama adult education na also department ya gender ili tukaweze kushughulikia masuala haya. Girifotera Inooro TV, Jetagwo Kit Muthoni. Aikari a matura matiganite kaunti-inĩ ya Kitui nĩ mathomithĩtio njĩra cia kũhũthĩra njiko cia kĩrĩu nĩguo kũnyihia ũhũthĩri wa makara na ngũ. Kũringana na gĩkundi kĩa Green Africa, gĩcunjĩ kĩa 80 harĩ igana kĩa Akenya mahũthagĩra ngũ ũrugi-inĩ wao, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie kuongereka kwa ũthũkangia wa mĩtitũ bũrũri-inĩ. Marsabit wa Mũrĩithi nĩ aratarĩria. Irita njĩra ya kũnyihia ũhũthĩri mũru wa mĩtitũ, kĩũngano kĩa Green Africa nĩ kĩambĩrĩirie mathomo kũrĩ ikundi cia atumia kaunti-inĩ ya Kitui kũmathomithia njĩra cia kũhũthĩra njiko cia kĩrĩu iria itarabatara ngũ nyingĩ ũrugi-inĩ. Kila siku tunaenda kukusanya kuni mbali na pale ulikusanya jana. Kwa hivyo tumeleta takribani ya wakaaji wa hapa Kitui about 40 participants ili wajifunze maana ya majiko ambayo wanaweza kutumia katika kutunza mazingira. Ibideni rĩu ikundi ici nĩ ithomithĩtio kũruga na pressure cooker, ithenya rĩa kũhũthĩra thitima ĩrĩa kũratuĩka mũndũ ahũthagĩra mbeca nyingĩ rĩrĩa araruga nayo. Takriban milioni 600 ya Afrika ni watu ambao hawajapata kupata kawi ya kisawasawa, kumaanisha kuwa hawana kawi ya kupikia, hawana kawi ya stima. Arĩa magunĩkĩte na mathomo maya maugĩte nĩ ũndũ kũgacĩrithia mĩtũrĩre yao kuma ũrugi-inĩ wa ngũ ũrĩa ũkoragwo na ndoga na mĩnoga, rĩu makĩhũthĩra njiko cia kĩrĩu. Tulikuwa tukitumia hiyo ya kuni, tulikuwa tukishikwa na magonjwa, watu wanakuwa wakishindwa na kupika, lakini kutoka hapo tukaingia hii ingine inaitwa improved njiko. Sasa hii improved njiko ni afadhali kuliko ile ya njiwe 3. Kuratuĩka gĩcunjĩ kĩa 80 harĩ igana kĩa Kenya nĩ arĩa mahũthagĩra ngũ kũruga, ũndũ ũrĩa ũnyitaga itemi inene harĩ ũthũkangia wa mĩtitũ. Ngĩribotera Inooro TV, Jetagwo Masi Wadia wa Mũrĩithi. Mũndũrũme ũmwe ũrĩa watuĩrĩirwo kĩoho kĩa mĩaka 4 na nuthu njera-inĩ ya Kamĩtĩ akĩgiritanio na njama ya itoi nĩ akaire thirikari akĩmĩũria ĩmũhe ũgitĩri thutha wa kũinĩkĩrĩria kĩoho kĩu, akiuga arĩ na hahũ ya kũgerwo ngero nĩ arĩa mamũgiritanĩtie na njama ici. Arauga ona thengia wa gũikia ihoya kũrĩ igoti rĩmwĩtĩkĩria aikarage njera. Ihoya rĩake rĩrĩteanĩirio na rĩu ndarĩ na ũndũ ũngĩ wa gwĩka o tiga kũhũndũka kũrĩa aumĩte. Julius Karĩithi wa Mũnene nĩ aratarĩria. Mutungatiri Sheikh Guyo Gorsa kuma Marsabit akoretwo ari mwarimu wa madrasa kwa ihinda na agiritanio na njama ya itoi na kĩoho mĩaka 4 na nuthu njera-inĩ ya Kamĩtĩ ĩndĩ thutha wa kũinĩkĩrĩria kĩoho gĩkĩ na kũrekererio nĩ igoti. Tũrĩre wake ũtuire na hau wa gũtũngio njũragano na arenda rĩu thirikari ĩmũgitĩre. Hiyo mambo ya kufungwa kwa account ama mambo zingine kama hizo sijai kuwa na account ya bank yoyote. Guoya wa kumana mũciĩ watũmire ori igoti rĩmwĩtĩkĩrie aikare njera kumana na guoya wa tharĩkĩra ĩndĩ igoti nĩ rĩateanirie ihoya rĩake na araga wĩkio tiga kũhũndũka na mũciĩ. Tulikuwa tunaitisha security tupewe ya kutufikisha nyumbani, lakini hatukupata ile security.
lakini kufika alhamdulillah tulifika mzuri nyumbani. Akiaria na andiki a mohoro ari gwake muciĩ taũni-inĩ ya Marsabit, Guyo arauga kuma arekererio mũtũrĩre wake ndũkoretwo ũrĩ mũhũthũ. Amuona ũtonga wake wothe nĩ wendirio nĩguo kuoneke mbeca cia kũrĩha mawakiri, gũkũ agĩtĩtĩrithia na kuga atĩ nĩ kĩgenyo aigĩrĩirwo gĩa kũnyita itemi kũhe mbeca itoi cigeke tharĩkĩra. Na mimi si preach mambo za tera ama kusaidia kitu kama hiyo, sijai preach na sitai kufanya na sijai kufanya hata mbeleni. Kwa hivyo nataka ni dhibitishiwe usalama wangu nikae vizuri ndani ya Kenya. Kuringana na andũ a itũra mahaũkire rĩrĩa monire Guyo arorio ya kamĩtĩ, makiuga kuringana na ũrĩa mamũĩ nĩ mũndũ mũhoreri na ũtarĩ ũtonga wa gũbanga njama ta ici, makiuga nĩ meharĩirie kũruta wĩira no mationire mweke ũyũ. Sisi tunamtegemea kama baba, ni yeye ndo anatushikilia family yote hapa. Tangu alienda tulipata shida sana na tunamuombea Mungu sasa amerudi akae amani na sisi. Hata sisi wenyewe tumeona kama kuna kitu tushaona tayari. Mwaka 4.5 ni is a very long time. So in case there is any issue, there is any challenges or kuna suspicion or swali ambayo nataka kuuliza, sisi wenyewe tuko tayari ili kusaidia serikali pia. Girifotera Inooro TV kuma kaunti ya Marsabit, jitagwo Julius Karithi wa Munene. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime.